أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من أهلها يا رب العالمين. Puasin sanglit pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat iban salam papanghu na tu jungjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabut pakaluarga lundang karabat niya. Jari niya mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari kita niyo masi halawm simbulan mulia. Bulan amuin lipat mang lipat intutong basan irihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mawdu sin kita niyo harum ini amunain tarbiyatul awlad. Pagtarbiya hakaanakan sin kita niyo. In kaanakan ding hamanga sa laggo ni'mat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga manusia. Long sin hambu kaalim al-atfalu hibatun min Allah azza wa jal wa qurratu aynin lil abawain. In kaanakan in sila ini gift din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mat yanug hara sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ipon niya. Damikyan in sila ini landu kanungnungan si mga maas nila. Bang in Allah subhanahu wa ta'ala dihilan niya kita niyo ni'mat dakula amuna in anak. Subay na to ayaran marayaw. Subay na to parihalaun marayaw. Bukun in parakala amuin aun na anak ta di ta na tarbiyahun marayaw. In parakala ini parakala pagtarbiyah ding ha mga salaggo-laggo parakala pamaumaas. In kaanakan ding ha mga pangaringari sadya hakabuhi dunya. Damikyan in kaanakan aun waktu mahinang takuntara bang kitari magtarbiya marayaw kanila. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala المال والبنون زينة الحياة الدنيا. Biyabaitan kita nusimbahasot si Allah. Hatungod sin alta ibang kaanakan. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. Adapun in mga pangalta iban sin mga kaanakan zinatul hayatid dunya. In sila ini pangaringari sadya hakabuhi dunya. Decoration. Bang in maas yusal niya marayaw in waktu niya. Tiarbiya niya marayaw in kaanakan niya. Dahing habang sa laggo-laggo ni'mat imadawat
niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in kaanakan sing kita niyo aun waktu mahinang natu kuntara. Mahinang kuntara. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Bang tadungdungan marayaw in ayat, miyanakan siya tiyafsilan siya sinduka ing ayat. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah, wa man yaf'al dhalik, fa ulaika humul khasirun. Mayta, mahinang takuntara in anak ta, iban sing kaasawahan ta. Bang inmano siya, tagapaghula-hula. Ampanya wala dihilan waktu marayaw in kaanakan niya. Wala niya hiyalagaan in anak asawa niya hapag tarbiya haagama. Bang in anak niya in asawa niya. Mangdahi ka niya. Amuin tiranan hikalupa niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na ito'y mahinang ta sila kuntara. Ahawakto inhambuok sahabat radiyallahu an naasu hatungod sin ayat ini, Ya ayyuhalladhina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum. Naasu buhi Ibnu Abbas sinhambuk manusia hatungod sin ayat ini. Karena inhamasa na kauna in mga kausukan ahula na kauna, ajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang aun din ang mga kabanahan nila, sumud na paagama Islam, di sila mabaya. Di mabaya in kaasawahan nila. Di mabaya in kaanakan nila. Paagangan sila. Sambil medto sila pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita nila in kahalabang biadiin. Sambil kita nila in mga manusia nakabatok na marayaw sin agama. Kita nila na inhantang sin bangsa muslimin. Amo na in katurun sin ayat, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Hamaan na sin ayat, Ya kamu mga bariman, Inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum. Aun ding ha mga kaasawahan niyo, iban ding ha mga kaanakan niyo, kuntaran niyo. Fahdharuhum, na hali tuod kamu kanila. Bang kita piyapahali sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga kaanakan ta, iban asawata, in maksud, Amu in bukun mahinang tiranan, in asawa mo, in anak mo, kalupahan mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun. In ayat panagnaan, tiyafsilan sa sinhambuok ayat. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah, wa man yaf'al dhalik, faulaika humul khasirun. Miyana na imhambuok impanag na an ayat. Ya kamu mga bariman. Ya kamu mga sampuro na impagpamarat sa ifa Allah subhanahu wa ta'ala. La tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Ayaw mahinang tiranan. Ayaw mahinang sassat. In pangalta niyo, iban sing kaanakan niyo hapagtumtuman fa Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena makasakop kita din ha mga manusia. Makita kita din ha mga manusia. Amo inlando inlasa nila, paanak asawa nila, mahinang tiranan, kalupahan nila in Allah subhanahu wa ta'ala. In mga asawa, iban sin kaanakan biya na sinagi, ni'mat dakula dihil kato sin Allah ta'ala. Bang in anak, iban sin asawa ta mahinang tiranan, amuin hikalikapta, hikalupata fa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yan, immakamulakato. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Hisiyo-siyo in himinang ha mga yadto. Amo in piyaruli nila na in anak asawa nila. Piyaruli nila na in alta nila. Hiyalagaan nila na in alta nila. In anak asawa nila din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Sila na yan in mga manusya makalamod. Din ha mga jumlahan nalulugi ha adlaw akhirat. Nalulugi. Paggain anak, ni'mat, gift ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala, jaga kau, ya kau tay manghud. Ya kau tagapaghula-hula, karena mayta, in kita niyo katan ang tanggung jawab. Hisubol, tagapaghula, nakura, in kita niyo katan ang tanggung jawab ha adlaw akhirat. Di kita niyo makapagoy. Aasubuhon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala ha adlaw mahuli. Hasabda sin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. In hadith, amu in kiriwayat hi Imam Bukhari, hiban hi Imam Muslim. Dengan sahabat mulia, hi Ibn Umar radiyallahu anhuma. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Biyabaitaan kita nusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kita niyo katan ang tanggung jawab pakanya. In kamu katan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'in, mag-aayupot, mangjajaga, mamarihala, in tiap-tiap iyayupot mo, amu in jajagahan mo rihadun niya, tumtuma, aasubuhun kay musin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw gana-gana. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. In hambuok na kurahalom sin kauman, in siya ini mag-aayo pot haraayat niya. Mamarihala marayaw haraayat niya. Jagahan niya marayaw in raayat niya. Sibon niya marayaw in mga raayat niya. Kitaon niya labiluwa in kahalan sin mga tao miskin. Bukun in pagnakura, para kala simi-simi. In mga sahabat, di sila mabaya mahinang nakura. In hamasa tabiha tabiya agatus tabiya. In magtay manghud mag-agaw mabut mag-asag dugo hapar sa baban sin pagnakura. In mga sahabat, mabuka sila. Sabab tanggung jawab dakula yaun haadlaw akhirat. Na,
kamaya kau, ya kau nakura, amuin naguhan halom sin kauman, in ikaw yan mag-aayupot, amuin mangjajaga ha mga raayat mo, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, aasubuhon sa sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw akhirat ha mga manusia amuin hatungod sin raayat niya. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. In hambuok usog, amuin takapag hula-hula, mag-aayupot siya. Mamarihala siya. Mamaruli siya hakahalan sin ahli niya halawm sin pamaybay niya. Aasubuhon sa sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. In ikaw, amuin auna, kaluwarga, auna anak asawa, tumtuma. Haadlaw akhirat, aasubuhon da kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatungod sin anak mo, hatungod sin asawa mo. Bang mo sila kiyahindu anda ka marayaw, bang mo natarbiyara marayaw in kaanakan mo, hatungod sin agama. Damikyan in kababaihan. Wal mar'atu ra'iyah ala bayti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. In hambuok babae, amuin aun na paghula-hula niya, in siya yan mag-aayupot halawm simpamaybay simbanan niya. Jagahan niya marayaw in kahalan sin laumbay sin asimbanan niya. Tarbiyahun niya marayaw in kaanakan niya. Kitaun niya marayaw in kahalan sin mga anak niya bang biya di inda. Karena mayta. Haadlaw akhirat aasubuhon da isab in babayaon bang biya di inda in pagtarbiya niya, panghalgain niya, pag-ayad niya kahalan, amuin bay sin banan niya, iban sin kahalan, kaanakan niya halombayaw. Wal abadu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. In hambuok ipon, hambuok banya ka, amuin namamarihala, mangjajaga sin alta, sin nakura niya, hiyang lamaw ka na sin nakura niya in alta, anib kaw. Bangkaw hambuok, ipon, aw nakura mo, ang pahiyang lamaw kay mo in alta, tumtuma, mahinang mo yan tanggung jawab haadlaw akhirat. Bang awn magjatuha alta yan, wala mo na parihala marayaw, aasubuhon kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw gana-gana. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bukon kalong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kamukatan yan, mag-aayupot, mamarihala, na fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. In kamu yang katan haadlaw akhirat, aun parakala dakula jumatukan yu, in kamu yan aasubuhon kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin mga manusia amuin yayupot niyo. Uno-uno na parakala aasubuhon dakatu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin aki, in anak ni'mat dakula. Biya diin in pagtarbiya hakaanakan sin kita niyo. Amo ini iningaton na to, biya di ininhantang magtarbiya kaanakan. Panagnaan, tarbiyatu tifli ala ada'il ibadat. Panagnaan pagtarbiya kaanakan sing kita niyo, amo na intarbiyahon sila daakon, tumunay sin parakala ibadat. Parakala, ibadat. Dahing mga sa laggo ibadat. Amuin panagnaan hinangon mo anak mo.
amo intarbiyahon mo siya marayaw, daakon mo mag-ibadat, amo na insambahayang. Daakon mo anak mo magsambahayang panagnaan. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. Ya kau Muhammad, ya kau Nabi, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. Lamud kita niyukatan. In agisin Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. Daaka in ahlimu, daaka in anak asawamu, hipapatunay in sambahayang, wastabir 'alayha. Iban usala, pakayain kasabar, hawak tu kau dumaak, magsambahayang ha mga ahli mo. Karna mayta, tabi at sinmano siya, amuin, di mo makawa patumtuman makaminsan. Di mo makawa hinduan makaminsan. Suway pagbalik-balikan sa iban, suway tumaktap in kasabar doon kay mo, bangkaw magtarbiya, humindu ang mga ahli mo. Impagsambayang, para kala dakula, hinduan mo in anak mo. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsabda, amu in kiriwayat hi Imam Abu Dawud, an Amr ibn Shu'aib, an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru awladakum bis salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Dia kita nusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hipapatarbiya in kaanakan nato, daakon sila magsambahayang, muru awladakum bis salah. In pang daak dihay ni, atawa ka in amar dihay ni, littadib. Onding ha mga ulama, in pang daak dihay ni, lilwujub. Sa hakamatauran ha mga ulama usul, mi'anahan nila littadib. Sabab mayta, anaron mo in anak mo magsambahayang hawala pa siya na akil balig. Pagtawakon siya ilmul usul, awaridut taklif, atawa ka awaridut tabi'iyya. In anak mo daakon mo magsambahayang, nag-umul 7 taon, muru awladakum bis salah. Daakaniyo, anaraniyo, in kaanakan singkamu, magsambahayang, hawak tumyabot na in pangumulan nila 7 tahun. Uno in hikmat mayta, hiparaak ka to. Uno in hikmat mayta, bata-bata pa sila, hipaparaakon na sila, tarbiyahon na mag-ibadat. In bata-bata, amo in bata-bata pa, wala pa sila na akil balig, longsim mga sila ulama, doon maluhay sila makatay simpatumtum sinmaas nila. Karena mayta, in bata-bata nag-umul amin 5 tahun, 7 tahun, wayroon pa pangirab-ngirab nila haparakala pagdunya. Wayroon pa simud, palom jantong nila, papikilan nila in pagjingki. Wayroon pa simud, palom papangatayan nila in pag-igil. Wayroon pa dosa nila. Hapar sababan nito, maluhay sila makatayma, simpatumtum sinmaas nila, sabab sinsawasa pa inlaong pangatayan nila. Inlingkat sinagama. In anak ta, hipapatarbiya, hawak to bata-bata pa.
Sa babang inanak mo, 5 na, nag-akilbalig na, mahunit na yan makad kay mo. Mahunit na matarbiyata marayaw. Wadribuhum alayha wa hum abana'u 'ashr. Damik yan. Lubaki niyo sila. Inkaanakan singka mo. Apabila miyabot na in pangumulan nila hang tahon amuin di bang sila ri mabaya tumunay sin sambahayang. In pagluwak hakaanakan amuin hatatab muka sila. Amuin bukaon sila yaon. Ay di na mahinang tiranan amuin dumungog sila marayaw pamaumaas nila. Lamod indi sibura anak usog, anak babae lamod katan. Wa farriqu bainahum fil madaji. Damik yan long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kanyo, butasan niyo, ingkulangan sin mga kaanakan niyo. Papagbidda-bidda na in anak mo. Ayaw mo na papaglamo kaya in anak mo usog babae. Bang nag-umul na 7 tahon ng putahon na akilbalig, ayaw mo na papagdai ka, papaghambuok ka, kulangan in anak mo babae iban usog. Kanata sila. Bang inbay biya maluwag da, bang aun dapat, dihilan mo bilik pa kanya. Sa bangway, bang man di magdaig in anak babae, iban sin anak usog. In Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, bang biya diin in pagtarbiya niya anak niya, ahli niya, amu in nasabot ha tafsir Imam al-Tabari. Hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, bang siya magbati na malaundum, tumahadjud, sumambahayang, uno in paghinang sin Umar, ay qadha ahlahu, mahuli ang panyaiyanon, wa yaqulu lahum, as-salah, as-salah. Wa yatlu hadhihi al-ayah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. In Amirul Mu'minin, bang siya sumambahayang na malaundum, tumahadjud, abi-abihun niya in anak asawa niya. Abi-abihun niya in ahli niya. Ampa siya mamissarakan, mamung, amuin salah, as-salah, sambahayang, amuin hipamung niya. Ampa siya mamassa sin ayat, amuin hafarman sin Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Amuin, ya kau Muhammad, hamana sin ayat, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Daaka in ahli mo magsambahayang. Daaka in anak asawa mo tumunay si sambahayang. Iban usala in kasabar, hawak tu kau amuin dumaak kanila. Subay kong masabar. Karena on to din mga anak ta, amuin matukas. Nasubay kong masabar. Bang in anak mo di makadkay mo, bukon mo do yung ding halombay. Inininding ha mga kasaan ha pagtarbiya. Sambilaon ding ha mga maas pagkarungukan na to. Bang in anak nila di dumungog kanila. Di magad hindo nila makayan sila. Ikaw rin habay di bang kaw rin dumungog ka ako. Inini kasaan da kula ha mga maas. Bukon bihad tuin agama. Subay kaw masabar ya kaw maas. Bang kaw magtarbiya na ha anak asawa mo. Pakusukain kasabar. Karena doon tandasong kau dakula sin Allah subhanahu wa ta'ala. In anak, panandas dakula ka to sin Allah ta'ala. Panukas ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bunnal tuod in kaaltaan niyo. Iban sin kaanakan niyo fitnah. Panandas yang kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita tiyandas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya anughara ang kita sin Allah ta'ala anak.
Ang pariya matukas matu inuwihayan, suway maun ing kasabar mo, bangkaw magtarbiya kanila. In mga kanabihan, bang aun dumatong kanila para kala, mag-us-us sila sumambahayang. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang hatatab niya hagin hawabaran niya, amuin wala di mayaw in kabuhanan niya, abi-abihon niya inahalin niya magsambahayang. Subay kita nubihad to magtarbiya. Hinduan in anak marayaw, bukun pasaran. In pagtarbiya, subay ko madyaga. Aun pagtawa kun dua tibayuan. Tasji'ul madi wa tasji'ul ma'nawi. Subay kita bihin ni magtarbiya kaanakan. Tasji'ul madi, in pagtawag hayni, in maana hayni, amuin, hi-encourage mo marawin anak mo. Hati niya bang mga parakala magbunoon teknik mo wihayan. Subay on teknik mo magtarbiya. Impag yan ang tasji'ul madi, amuin hipag-encourage, bang biya din ipagtarbiya, upamakun. Yanon mo in anak mo, ya kau anak ko kalasahan. Hapala in suratul Fatiha, dihilan takausin. Ya kau anak ko, hapala in alif ba'ta, dihilan takausin. Ya kau anak ko, agad kau kako sumambahayang, dihilan takausin. Subay bihad to ipagtarbiya ka anakan. Amuin umpanan mo imbata-bata, hawala pa na akilbalig. Umpanan mo hakabayaan nila. Karena imbata-bata, bang mutyar biya hakabata-bata nila on waktu dia maglakisin. Sa maglagyan panayaman. Nabang siya nag-umurna, 7 tahon, hawala pa na akilbalig. Anak, akad kau kako sumambahayang kita pa masjid. Ubos na sumambahayang, bihan ta kau jeep-jeep. Amin jeep sibi-sibi. Amin pang laumbay sa jay sab. Bukon jeep dakula. Sab, di pa siya magkaka-license. Hati na bihad to yung pagtarbiya. Umpanan mo in anak mo sing kabayaan niya, mahinang tiraanan, magtaat siya marayaw kay mo. Anak, bihira kita magtuka kaon. Dihilan ta kausin. Namakadsan. Magtoy makusos karian lang ni ama. Nga bangin anak mo, amuin, tarbiyahon mo, pamungmungan, oilun inakan, asal imbata tumukas in pangatayan. Inhikar, wala yung mga teknik kapag tarbiya, tasji'ul ma'nawi. Amuin hipag-encourage ang mga kaanakan, amuin hinduan mo, kalabihan sin pagsarang sukul, kalabihan sin pagsabar, iban sin kaibanan pa. Subay bihad to, in pagtarbiyata, hakaanakan ta. Inhikarwa, pagtarbiya. Hakaanakan, bang biya din, tarbiyatu tifli ala akhlaqil fadila. Tarbiyatu tifli ala al-akhlaqil fadila. Amuin pagtarbiya hakaanakan sing kita niyo, hapangaddat amuin hatungod sin pangaddatan marayaw. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarayaw-rayaw uupihan hatungod maun paahalin niya. Bang kita mabaya, dumauhat, amuin kahalan, simpagtarbiya, bang biyadiin, atud kaw, pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita abang biyadiin hantang simpagtarbiya niya hakaanakan niya, aahalin niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin hadith ke riwayat Imam Tirmidhi. Dan kan Aisyah radhiyallahu anha. Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. In sarayaw-rayaw kan yulong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuna in mga manu siya marayaw siya pa ahli niya.
wa ana khairukum li ahli. Adapun amuin sarayaw rin na rin kanyo. Amuin sarayaw rin in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siya na in sarayaw mano siya. Hatungod maun pa ahli niya. In pagtarbiya, pangaddatan marayaw. In inilan do mahal ga hamano siya. Bukun ini para kala sibi-sibi. Impagtarbiya, haka anak an hatungod pangaddatan marayaw, dungdungan na to marayaw, inbayta sin Luqmanul Hakim pa anak niya. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya bunayya aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak, inna dhalika min azmi al-umur. ولا تعسر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Bang biadi in sadya in pagtarbiya sin Luqmanul Hakim pa anak niya. In akin ya bunayya aqimis salah. Ya kau anak ko kalasahan, tindukan insang bahayang. Tunaya insang bahayang. Mahuli ang panyahinduan simparakala, amuin akhlak. Pangaddatan. Wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar. Pangdaak kau pamangamano siya maghinang marayaw, wanha 'anil munkar. Iban pang lang kau din mga manusia naghinang munkar. Wasbir 'ala ma asabak. Iban sabali ingkatan sin musiba amuin di matung atawaka di magpakmaong kay mo. Inna dhalika min azmi al-umur. Hinduan mo in anak mo bang biadiin magsabar. Bukun bang in anak mo nakabak para kala, tauran mo isab. Bukun bang in anak mo kaya kalo nagtatangis na maun pabay. Anak may takaw. Na ama kiyalo ako lang niya. Hisyo lang nga, kantunta. Bukun bihad to in akama. Hati niya magsabar kita. Hinduan mo in anak mo magsabar. Anak, bang aon mano siya, mang laki-laki kay mo. Bang aon mano siya, mang gura-gura kay mo, pagsabar kaw. Karena in mga pakaradyaan niya, to wajib yan, to akarun mo. Bukun mo bulan sa kanin anak mo, pangatuwa ka umadto. Bukun bihad tuin agama. Saan waktu in kita ini, pagkatausog sing kita, malawa in kasabar, bang haparakala na anak. Sa mag-anad kita niyo, bang nato ini piag-anaran, aun da waktu, mabiyak sara kita niyo. Wala tu'assir khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha. Iwan, ayaw kau, bang kau amuin, dumamagbisar ha mga manusia, ayaw mo sila taykuri, simbayho mo. Ayaw ko lang tibiya, makuirin kanila. Umanib kanila, hakar na sin pagabbo mo. Hakar na sin takabul mo, ayaw ka tumaykod ha mga manusia yan. Bang kau di man nagbisara, bang aun manusia di mara nagbisara kay mo, alo pa sila marayaw. Amoy nin pakindu sin agama. Bukon bang kawasubuan sin manusia, jawaban mo sin nagkikiring kaw. Bukon bang kawasubuan sin tao, jawaban mo sin yato ko nagtataykod. Yato lang rito ha, sakaliin na nga subo ito hataykod. Bukon bihad to. Sa alupon mo sila kari. Bukon hakal na sin takabul mo, di mo na misan sila alupon dahon magbisara. Wala tamshi fil ardi maraha. Iban ayaw kaw lang sin Luqmanul Hakim, hinduan na yung anak niya. Ayaw kaw manaw, wala tamshi fil ardi maraha. Bang kaw manaw, ayaw kaw manaw, hagin lupa ni amo yung panaw, nag-iisog-isog. Amo yung nagbabarod-barod. Long sinto usog, lapi na lang niya. Bukong bihaynin agama. Amo yung anak mo magpanaw, lialaban in 2-5. Biya si mga magsapuyaon. Bukong bihad to. Bang in anak mo, amuin magpanaw, amuin panaw, nagbabakod-bakod, long sinta utapol, long sinta parang nagbabarod-barod. Hinduan mo. Anak, ayaw ko manaw simbihayan.
Ain bata-bata yan, mukha na kay mo. Ain halom ka man yan. Ikaw na sa Jen Suisoy. Banglong niya manawin na nakikuan niya on. Biasing ka niya indahan. Misan naghinangdan, wala nakatabang. Bihad to yung pagtarbiya. Hinduan mo marayaw in anak mo. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala, di siya makasih, marugal siya, hamanga mano siya, amuin tautakabul. Amuin mataas indahan nila, hasabab sin alta nila, hasabab sin pangkat nila. Waqasid fi mashika waghdud min sautik. Bangkaw manaw in Luqmanul Hakim, dakunin anak niya. Bangkaw manaw yakaw anak ko kalasahan. Panaw kaw simpanaw amuin, agak-agak. Amuin bukon nakalanduin kasay, bukon isang nakalanduin lalay. In pagpanaw anak, agak-agak. Bukon kaw biyasin niya apas yung binatang yaon. Bukon. Panaw kaw simpanaw agak-agak. Amuin panaw partangahan. Ang waktu intao magpanaw, bang inbay harakat bihayan, intay tayo majugjog. Nabukon bihad to. Adakala makabatin pang daigbay mo ng hali-hali. Isulong na yung nagdaragan na hadjay nilong niya. Sa kalimya, manaw tiyad to. Na, subay mo Hindu ang marawin anak mo. Amuin bang siya manaw, agak-agak. Bukon isang nakalanduin lalay. Bukon isang nakalanduin biskay. Waghdud min sautik. Damik yan bang kaw mamissara. Maghimumungan pa mga mano siya. Amuin. Bukon naguulak. Bukon amuin nagkakasod. Bang kaw mamissara pa mga mano siya. Amuin bissara lammalambot. Bang mudahon, bang kaurahon magbisara si maas mo, sambong kaw sinagak-agak. Bang kaurahon magbisara si mga mano siya, ayaw ka magpara sindukal mo. Suwayra ka sumambong amuin, hikalunok sin pangatayan nila. Sabab mayta, longsin Allah subhanahu wa ta'ala, inna angkara al-aswati la sawtul hamir. Sa bundal tuod, intingog amuin lando, kahukawan kabungsiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na intingog himar. Amo na intingog binatang dongki. Bangka mo nakarungog sintingog dongki ini, Allahu alam, biya wayro na hulata. Bangka mga nangahali-hali di hamataas so ka. Ang pamukarungugan, intingog sin dongki yaon, makaiyang kasuknaan min dongki yaon. Makaiyang kaw, may tabahalong na wala pa miyatay yaon. Sabab sintingog niya. Intanda niya, lando kawong siyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, intingog sin binatang dongki. In Imam Malik rahimahullah, pangaddatan bang biya diin, long sin Imam Malik rahimahullah, in agi niya, kanat ummi tuammimuni wa taqulu li, idhab ila Rabi'ah, fata'allam min adabihi qabla ilmihi. In maas na kauna, in kamaasan sila mga nakauna, biya sing kamaasan na to, hinduan kita niyo marayaw muna akhlaq. In magpangadji kita niyo madrasa, hinduan kita no sin akhlaq. Di wala kaw hinduan sin akidah, wala kaw hinduan sin hukuman fiqhi. Hindu ang kaw muna akhlaq. Bihad turain Imam Malik, hawaktu iyan sa sinina niya, kanat ummi tuammimuni wa taqulu li. In kaunan sinina kulong sin Imam Malik, amuin bang niya ako liburan na, simbiya ka ako ini, amuin pula-pula ini, liburan na bihayan, ampa siya mamung, baitaan niya ako, idhab ila Rabi'ah. In Rabi'ah, hambuk din ang mga guru sin Imam Malik. Kadto kaw panuntut, kadto kaw ang biya kato kan Rabi'ah. Kadto kaw paguro mo yaon.
fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Panuntot kau kanya, kawa kau kanya muna pangaddatan. Ampa kau kumawa sin ilmu niya. Bihadto. Bukunin hama sa ini ilmu in kawaon in pangaddatan na lawa. Naggukulal kita niyo alim, naggukulal kita niyo nagdarawah, sa insimud na to laka-laka madtumari. Sabab sin mayta, wala na to nahiyal ka aning pangaddatan bang biadiin. In mag-defend ka haagama, bukon suway amuin, mamungmung ka hatao, bukon suway amuin, mang lagi-lagi ka hatao, mang gura-gura, guwaon mo in kaiban niya, bang man ka makapadipenda haagama, bukon bihad to. In agama di maghajat sin kabtangan mangi. In agama di maghajat amuin magdepend ka kanya laki-laki mo in mga tao sambil waon mo in kaiban nila bang man ka umaakan bukom bihad to in hindo sin agama. Ang kanda imuna mo na hinangon sin kita niyo hapag tarbiya ka anakan na to amuin tarbiya kun sila sin pangaddatan piil palangay marayaw. In Abdullah ibn Mubarak katluan tahon siya na nangadji himati sa jasin pangaddatan. Kauhan tahon di siya nangadji sin ilmu. Bimana, piyataod niya in pangaddatan deng sin ilmu. Sabab mayta, bang nato dungdungan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halom sin Quran, wala biyanto gin Allah in Rasul sallallahu alaihi wasallam, halom sin Quran, bat maingat. Bang ingat nakalanduin ingat. Wayro makaliw Rasulullah. Bang haisog, nakalanduin isog niya. So, wala sa siyang lit sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran. Ahambuok para kala na sa siyang lit. Hasabab sin lingkat sin pangaddatan niya. Bang biadin, amuyad to biyantog sa sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran hapar sababan sin pangaddatan niya. Inhikatu hapag tarbiya hakaanakan sin kita niyo. Al-adalu bainahu wa baina ikhwatihi. Hapag paadil haantara sin kaanakan sin kita niyo. Dihay ni ang waktu magkaistong kita niyo. Hapag paadil ini. In pagpaadil hakaanakan sin kita niyo, mustahabih nukuman niya. Wayron salla niya, jari sin sara. In magpaadil gaman, karewan in magkawata. Sa dihay ni, kumawa kita pamintangan bang biabiin. Amuin, papagbidda-biddaon mo in anak mo, dihay ni, subay kita majaga. Long sin kaibanan din mga ulama, in hukuman, sin amuin, di niya mapagsibo, mapaadil, in kaanakan niya, masyur hamadhab Hanabila, haramin hukuman niya. Amadhab Zahiriyah, haramihin hukuman hatungod di mo mapaadil marayaw inanak mo sibura aun sabab iban sinway hiyaram nila in hukuman. Adapun hakaiban ng ulama maharam sadya in hukuman sin pagpabidda-bidda ini bang amo hindi mo mapagsibuin kaanakan mo. Adapun bang aun sabab niya hati niya aun sabab hapagpabidda-bidda mo kaanakan mo wayro ni nisalla niya. At ini arakala inhang katao yaon, ang kalakyan high school, suway to jakabihan, long ta mga laptop, mga cellphone bihayan, hipag-research niya, wayron sala niya. Sa adapon bang siyabihan, karana amuin, kalasahan mo siya, kanunungan mo siya, ayaw. Di man jari hasara. Doon, in kaanakan ta, sumulang kato. Doon in kaanakan ta, sumambong kato. Kumawa kita niyo kisa man ni utiyo. Ang pawakto ta? Bang biadiin. Amuin hadith kaya riwayat Imam Bukhari ibn Imam Muslim. Dan kan Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu. In qissa ini ma'ruf. Hawak tulong sin sahabat yon
Dihilan akulong niya hiina, hiyama ko sin. Dihilan akulong niya sin. Amun bang biya din. Inagi kanya hiina niya. Amun hina, simbata-bata ini. Di akulong niya magrida. Hingga amuin kasaksian sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno hinang simmaas, amuin ama, miyadto siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil miyabot punta yasubo siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno lang niya. Karena imyadto siya ni para Rasulullah karena magpasaksi. Naasubo man siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang biya ka, uno, napagsibo mura katanlong na inanak mo yan? Bang kaurumihil kanila? Kaya pagsibo mura sila katan? Lang sin sahabat yun, wayroon niya Rasulullah. In akisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanya, ittaqullaha wa'dilu fi awladikum. Kabuka kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pagpaadil kamu, papagsibuan niyo in kaanakan niyo. Papagsibuan niyo marayaw. Harukaing riwayat, sambil miyabot in Rasul sallallahu alaihi wasallam na kayan, naayaw mo ako lang niya pasaksya. Sabab di ako lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumaksi ahinang anyaya. Ahinang mangi. Di ako lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumaksi hayan. Insumuno, hapagtarbiha ka anakan sing kita niyo. Tarbiyatu tifli ala husni ikhtiyari sadiq. Amo in hinduan mo marayaw in anak mo. Bang hisiyo mga mano siya dahon niya maglundang panon. Bang hisiyo in mga mano siya dahon niya magbagay. Amo in magbagay lugya yaon. Dahil kasi sambil lumas, dahon niya magbagay. Hinduan mo marayaw in kaanakan mo. Sabab may ita. Aun wakto. In bagay mo, doon ka makabak kanila pangadjian. Doon ka makabak kanila karayawan. Bang ka isab nakabakay, jawla ka, asal bukon marayaw, insungan niyo. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyaitaan niya kita niyo. Ahambok hadith, amu in riwayat hi Imam Bukhari, iban hi Imam Muslim. Din kan Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hati niya, hinduan mo in anak mo, bang biya diin, lumawag bakay. Yulasan ako. Yupanahan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamun pun kau, in lumundang panun kau, hata umarayaw, iban hata umangi, bang biya diin hantang. إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. Inhantang suysuyan mo inhanak mo bang biadiin in kahalan sin bagay marayaw iban sin mga mano siya bukon marayaw. Amo indahon mo maglundang panon. Dahon mo huminang karayawan. Makadyaw ka niya. Iyo pamahan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In tao amo in naglulundang panon hata umarayaw iban hata umangi di asin hantang nagdara lana mahamot, iban sin nagdara kayo. In na nagdarama lana mahamot ini, doon naka inkarihilan niya kaw sin hamot tiyaon, kabahagian niya kaw, atawa karoon na makabi kaw kaniya, atawa ka makahampit kaw kaba, atawa makabak kaw roon kaniya, hamot marayaw.
Adapun in nagdara kayo bang biya di inintang doon na ka yupamahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin mahinang tiranan masunog at niya bukod maksud masunog yung badyo mo at niya makakakaw lumiroong ka niya makakakaw simbukon marayaw ka niya atawa ka kabakan mo makabakaw roong ka niya hamot amuin malumi in pagbagay kalakihan in pagbagay subay mo tuod pion marayaw buko na mo'y magbakay na sadya kaway bidda. In pagbakay, bukon hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala, di ra siya lumukay. Karena bang ka magsag ka iban sin tauyan, mabugtura in pagbakay niyo. Adapon in mga mano siya nagbabakay hakar na sin Allah ta'ala, misan aun dumatu kanila aramala, dumatu kanila panandas, di ra maigid to, di mabugto in pagkasila sa nila hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan in pagtarbiya ka anakan singkitan niyo suway awon rahma suway kaw amuin pati ulungon ha anak mo amuin bang mo sila kakitaan siyumun mo in lima nila siyumun mo sila hatuktok amo impaglasa mo kanila. Karena in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo in hadith ki riwayat Imam Ahmad dan kan Abi Hurairah radhiyallahu an. In kiaunan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagsiyumon niya in hasan. Pagjarahon niya in hasan. Hati niya hapangugkog nila, haulong nila habata-bata. Long sinhambuok sahabat amoy nakasaburon faqala al-Aqra' ibn Habis long Aqra' ibn Habis amoy nakasaburon kita niya man sambil nakaiyan siya inna li 'asharatan min al-walad ma qabbaltu minhum ahadan sambil biyayta niya kahalan niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam aw nakulong na ya Rasulullah hang po anak sadi ko sila long niya pagjarahon bang biya ka to amin pagsiumon amuin kaulungan marayaw yaon. Amuin bang makawi ding habay, hading hapanawan pagjarahon pagsiyumon, di ko lang na paghinangon in mga yadto. Sambil yatod si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang paimian in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Hisiw-siw indi umulong, di desab siya kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, dahil mga pagtarbiya kaanakan singkitan niyo. Hinduan na to in kaanakan na to lumasa pa mga ulama. Hinduan na to in kaanakan na to lumasa atawa ka magmarayaw hanakagulang din kanila. Hinduan na to in kaanakan na to magadat hanakagulang din kanila. Labi luwa pa mga ulama. Sarsilahan na to in kaanakan na to. Baitaan na to in kaanakan na to. Ya kaw anak. Bangaon mano siya amuin, di na kaw lumasa kaniya, na ayaw mo na siya karukali. Bukon amuin, di na kaw lumasa hatauyan, gaman mo pa karukalan. Bukon bihad to. Bang kauri na lumasa hatauyan, na ayaw mo na karukali. Ayaw mo na jingkiha. Ayaw mo na pitnahi. Sabab bukon niya to, inpang hindo ka to sinagana. Damikyan, hinduan mo in anak mo. Allimu abanaakum annal muslimina jami'an jasadun wahid. Hinduan mo in anak mo. Amuin sabun na tud ingkatan sin muslimini magtay manghod. Biya sinhambuok jasad. Hinduan mo marayaw. Hasupaya maawon in pag-addat nila hatay manghod nila muslim. Bukon amuin manglaka-laka na sadya. Bukon bangaon hipagbak nila behan di na misan lumingi marayaw. Ingkataan ini magbalik maripa pangaddatan. Magbalik hapagtarbiya. Biya na sinari. In pagtarbiya mga kamaasan sin kami. Suway tumattap in muna doon ka to
amuin dumagbos in pag-agama. Bang kau mabaya akaran sin anak asawa mo, kita abang biya diin ipangadatan mo pag-agama. Bang biya diin in pag-ibadat mo. Sabab aun wakto, bang wayroon doon kay mo in pag-agama, bang wayroon doon kay mo in pangadatan, sambil anak asawa mo di ramakad kay mo. Sa bang yan doon kay mo, in pangadatan in pag-ibadat, insya Allah subhanahu wa ta'ala, in kaanakan, in asawata, magad kato yan. Damik yan, in pagtarbiya mga kamaasan sin kami, amuin, baytaan na to, in kaanakan sin kita niyo, hatungod sin pangadatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na in pangadatan niya, amo na in Quran. Namura-murahan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Aun makawa na to pangadjian harum ini. In anak, in maas, aun anak niya salih, timappa na siya sin karayawan. In anak, in maas, aun anak niya alim, aun anak niya bariman, timappa na siya ding naman na dunya, labi lubahad lo akhirat. In hadith ma'ruf, daran na to pagkarungukan, daran biyabat-bat sing kauruhan, mura-murahan makaanak kita niyo, anak salih. Amo in nasabbot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in hadith, apabila mawapat na in anak sin Apu Adam, mabugto na yung parusugpatan niya, dihadun niya, buat malingkan hatu parakala. Hambuok dahing hatu, amunain, anak saleh. In pag-iyan nun anak saleh, bukon amuin, subay sadyain anak mo alim. Bukon sadyain anak mo, subay hafidh. Subay sadyain anak mo, nanununtot ilmo, bukon. Apabila in anak mo nagtaat marayaw kay mo, nagibadat marayaw, si mambahayang marayaw in laku tabiat, sila yan in pagbahasahon anak salih. Namura-murahan insya Allah subhanahu wa ta'ala, anugharaan kita nusin Allah subhanahu wa ta'ala, anak salih, mahinang tiranan, amuin makahampit kita niyo karayawan, misang kita niyo tumaykod na dunya, mahuli, mamaid kami kanyo, bang upama, aun imamu, inyad to dahil mga tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang aun wala imamu, amuin kapakwa sin ako, inyad to tanda sin kalamma, sin panghati sin ako, mahuli. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.